9. Grozdobere 2019. Gospodovo leto. Se nalazimo v Crna Gora. Prokletje. Neko je prokletstvo tukaj, zato še suva. Nema vlaga. Neko je prokletje. Vidimo masivo. Vlaga ima, malo se potkapnulo. Evo! Evo! Ovdje dobro eho ima, uva akustika. Zevzve pozdravu. Patuvame. Otkrivame. Makedonija! Zezve pozdravu. Makedonija! Evo! Ja sakam crvata kjerka! Ubavim. Prokletije. Nacionalen park Crna Gora. Uživame, pogledajte.